kuat itu itu bah ni ada dia kan draft coba ni pengkarya mentah pan hak no siapa ministry trong cái environment forest climate change sampai jengnya deh pan ai cái views cái comments cái dongi di district council sampai jengnya deh buat ke draft environment impact assessment notification arhaja alko dan kumba kan arteli kimat di poin di bangila mengkre akan ketra ya kabangan saai kopi itu bat ka ngasuka pada tu iki mat ki baham konstan akan ketra selama bangi penpau ba kemungitip ba karukom ba ndo ba siap akan ka ri ke sini hamtam hapo uput usam jong ka district council kalong ka bapit saka amat hangi buat di budget lan kemudian di saka ke jong government kita tang hendak di kebamut kanunu ka project kanunu ka mining makin me udah kam manyo ka consent apa nyo ke emosi na po ka consent te ngi ba hakani ka draft ba kala isdang man senjor kabor kami ka consent ma balay ba kabaar kamat kaba kamposan ang ni kolong ba haka environment clearance process ni iba kani ka public consultation nanti ka bangi om ka public hearing ban pan ni kecing menjul jong pai ba kakum kani ka draft lamut ban pendu no kaya takadaw na kadang kasuni persyajur itu ni ba kani kada kala bandai ka cing semu ke bari na kadang ka ministry kaba hamtam yang iki state ki baret hamtam yang iki depai kabamut lamba kani kecing aila banumdan kani ka public consultation la ban mo ban dek kat baman ban ai kani ka clearance environment clearance deka badan kam kaba nakaliang kani ka draft ka dibagi tayo kabalai kani ketika kadang kawika terms kapaki om ka other strategic consideration kaba ni na kaliang jung ngim sutu kamot ayu ki kita ki development mo ki kita ki jai development ki bangila ban consider kum kita ki other strategic consideration kani ka jingmut jong ka government ba kan consider dai tai jingong hakata kadur bat ban du awe no ya kani ka public consultation tingi susu ba kadon ka ka ba halandat jong kani ya ta kadang nakalem ka jungi penpau ka jing persyajur ka kani ka benda ti kung gato ka ba fikip ba reduce ya ka public hearing pat nakiwiki nakalay posngi siya ka posngi katungin nakaliang kadungi ngi ong pa kadibandon ba kung ka kadibandong ba saupo sansngi nata kung bangitip ba ka district council ketika tribal area kabadan hapo ka 6 schedule ng constitution ng India ka consent ba ka opinion na ka autonomous council kadibandong ka ba kung kaan ka ba yade ba ka right of fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement act 2013, maka right to fair compensation and transparency of land acquisition, rehabilitation and resettlement social impact rule 2014 yang ke edisi. Jadi kini ki anyi nak don apa? Coba nakalian kejungi buat pan.
scam. Rutinnya nanti orang national defense tu kan hak jat dia kan public consultation. Mungkin hak dia tambah pada banyak. Kada banyak dia public consultation. Ngatharai kan hak even consider. Bila dapat pedang ingin sampai tapi we pakai.